Evo, nalazimo se u Hambarinama. Naša sagovornica je Mihra Habibović. Gospođo Habibović, evo, ja znam da ovih dana naviru vaši osjećaji, da su ovo dani kada sigurno molite dragog Allaha da vam da dovoljno snage da jednostavno izdurate svu tu bol, iako je ona, evo, 30 godina ta koja vas prati. Šta se to desilo, evo, ovih dana 1992. kada je riječ o vašoj porodici? Ko vam je ubijen? Ubijen mi je muž i sin, djever, stric od čovjeka i stričevići, moram imenovati. Senad Habibović, Sejfo Habibović, Zikrija Habibović, Razim Beriša, isto sve familija. Asim Pađan i njegov brat Mersid, dva komšija, jako u nama dole sa ovu lijevu stranu ubijen je i čovjek i žena i ostalo je 3 djece, siročaca, su oni odrasli nakon 30 godina, imaju svoju familiju i to sve. Preživilo se, samo koga nema, njega nema. Kako vi 3 desetljeća se borite s tim, jer ipak izgubili ste, odnosno ubijen vam je sin koji je imao samo 17 godina. 17. Eto, kako vi uspijevate? Kako uspijevam, molim Allaha dragoga da mi da pamet i sabur. Koliko god za njim patim, toliko žao mi ostaviti drugog sina i ćerku. Ja znam da ste morao umrijeti, to sam svjesna, samo ne daj Bože patnje. Ali ja sam samo ljuštura. Ovo je sve kao da si uzjevo snop komuše, one što se poženje, pa svežeš pa pomjeraj ga tamo. Tako se ja pomjeram. Kako pamtite vašeg sina, evo prije 30 godina je ubijen? Kakav je to bio momak? To je svako dijete u očima svoje majke je najbolje i najveće i bilo da kako nedostatak ima, on je u majčinim očima sve najbolje. A moj je sin bio nešto vanredno, nešto je moj sin u svemu. I letio je i raditi poljoprivredu, letio je i u školu, letio je svugdje, sve. Pamtim ga, molim kad legnem, sklopim oči, molim Allaha dragog da mi podari da sa njim sastanim u snovima. I tako dan za danom prolazi, eto. Kad ste ga zadnji put sanjali? Sanjala sam, mora biti 8 dana. I njega i još ovi ostali, a njega sam sanjala, ni sliku njegovu nemam, nek 13 godina što je imao, našla sam, eto, a sanjala sam ga, on došao i kaže, mama, ima li išta jesti? Rekao, evo ima sine, nešto sam pošla, kaže, svekrva mi, isto koja je umrla, rahmet, haj Boga, šta će to njemu, haj ti njemu nešto drugo, u tome sam se trgla. A plakala sam non stop, po svoje sam lice, nikad nisam presušivala i sanjam ga prve one godine kad je to bilo nakon nekoliko mjeseca, kaže on meni, mama, a sine, rekao, ideš mi, kaže, idem. Mama, ja sam tebi živ, samo ne vidim ništa. Rekao, sine, mama će ti tražiti lijeka po čitavom Dunajluku. Nek si meni došao. I još se nakon nekolike noći sanjam ovdje kuću i sve, prijeratno ono što je bilo. I narod puno. I stariji sin se udara po koljenima i viče, Alma, šta ćemo, umar nam i mama. A ja sam osjetila tu bol. Tad sam imala od ljekara infekt. Jer sam osjetila tu, ne znam ni kako sam došla sebi. Kaže, a čovjek se izdvoji iz base.
kao neki narod se iskopio. Kaže, ovo ti je opomena, samo, kaže da vidiš kako je kad umriješ. Od tada sam se malo počela trizniti i malo počela dolaziti sebi, ali nikada rana, ja svog sina želim na jedan način, a svog muža na drugi način. Fino smo živjeli, fino smo djecu svoju podigli. Moj Damir, ovaj stariji sin, on je radio 11 mjeseci kao policajac. Da završio 3 godine trogodišnju za mesara, mislim mu nešto otvoriti. Od to se tako desilo, imala sam čer, imam i sada, hvala Bogu. Da, ono što je zanimljivo reći, kada ste reeksumirali njegove posmrtne ostatke, isto je jedan moment koji je veoma bitan, dakle, nakon tog dana vaše koljeno nije više bilo i vaše noge nisu bile kao prije. Ne. Evo, recite nam šta se to desilo, jer on je ukopan 92. u Čarakovo, nakon toga ste prenosili njegove posmrtne ostatke u Šehidskom Medari. Šta se tad desilo? Tad se je desilo, svekar moj rahmetli, pitao sam, babo, hoćeš li ići sa mnom, zove me komisija, da vidim. Kaže on, aj brate, ja ne mogu, pa pustite me kraju, a nije znao plakati tiho, nek naglas, sve se selo čuje kad Rekao, dobro babo, ja sam otišla sa sestrom i drugom komšinicom i Alija Sikić kaže, ja ću vas Vosnešić mira sa vama. Tamo kad je pošla ta 1, 2, 3 mezarja, u prvom nije bio, u drugom je bila ženska osoba u škrinji, zna se ko je i šta je. U trećem bio je moj sin, došao je i svekar i kad su oni mene da pogledam patiku, patika je bila kao sada je Almirova je bila. Yes. Kažem ja, i onaj doda meni u kaburu što je stajao, jel poznato je ovo njegov, brate, to je njegova patika, nije i volio zato što je lila bila postava unutra, sestra mu dolna iz Njemačke. Kaže, rekao grdna rana, ja ovako on je nju meni istrgo iz ruku. Tako sam ja imala taj osjećaj. Nije, ali moram reći ono što sam doživala. Ja sam se srušila. I on je, mene. A Jasmin Odobašić, on je bio jako dobar sa mnom. Ja sam bila 4 godine u Savezu za ove nestale. Obišla sam i... Tad se je počela manipulisati svačim. Kosti se prodaju, kosti. On je otišao u Kurovo gore tražiti čovjek, žena da je čovjeka, pa otišao sa mnom, a oni došli pa mene ispituju šta je imao, pa kažem šta je imao, pa sve. Pa kaže Jasmin, ja da sam znao, niti ti davo da vidiš patiku, nije bi te ispitivao. I eto, ne znam drugo šta da se nadovežem, ja sad zvonim. Da, tad su vam otišlo koljeno ili zglob, kad ste pali tu. Da. I od tada ne mogu na nogu, injekcije i tamo i mamo. Vratila sam se u Kladušu dole, šta sam premetala, moj si da ide. Kako čovjek uopšte živi to? Je li to sad život? Kako vi smatrate sve ove svoje godine? Naravno, tu je moj dobri prijatelj Damir koji je stvarno vodi mnogo računa o vama kao majici, svaka mu čast, vaša kćerka. Ali šta je ovo? Je li ovo sad život u tolikoj boli? Kako insan može? Šta mu je tu? Evo, zadovoljstvo. Znam da imate unučad, to je sve super, sve lijepo. Ali kako tako majka, kad joj neko otrgne njeno dijete sa 17 godina, koji nije mrava zgazio, vašeg muža koji se samo brinuo o svojoj porodici? Jest. Šta je danas život? Ništa. Prolazan. Jedno mučilište. Oni, agresor koji je bio koji je nametno, on je nas ostavio da mi patimo i da nazor zora da crkaješ, a crkat ne možeš. Nemam ja zadovoljstva ni o čemu, imam osnovno ono što im treba. A imam samo svoj krov nad glavom. Jer bila sam i u izbjeglištvu i tamo i vamo i dole i gore. I zadovoljstvo mi je moje što su mi moja draga djeca zdrava.
Kada ovo sve poštovana Mihro, vidite kako sve to danas funkcioniše, kada vidite da se danas uopšte negira da se to desilo, ima li pravde na ovom svijetu? Nema. Pravde nema. Jer pravda nema ni prirodnim silama, nema pravda ni ljudskim silama, ne mora se ja kažem uvijek, meni je poznato, rekli su ljudi koja sam ispitivala, tragala moga sina nije ubio niko koja nije znao, ubio ga je Saurija čovjek. A moga muža i još drugi 6 komšija što je ubio i radnih kolega. Je li to vas još više boli zbog toga? Više me boli to. Jeste li vi ranije pravili razliku između ljudi ili vam bilo? Ne. Ja sam imala takav odnos i moje suljo Pa možda su oni Marinko Kesar i Brane Dejanović i Rade, kako se zavo, nemam pojma iz Cijekim polja. Osi više znali možda šta ja imam u kućni djava. To je tako, ja hranila telad. Ovi bili imali klaonicu. Doreni, tudi. Kaže, niko ne može uhraniti teleko mlada i ovo i ono. Hajde, sve I bio je život, ja nisam vjerovala da od ovoga može doći. Pa ko će meni, što će se bojati koga? Rat. Kakav rat? A oni preko noći preokrenuše sve i onda da smo mi krivi. Šta znači za vas sad 12. juni? Kako se tog dana borite kad znate da je to dan? Kako se borite? Kada vam je otrgnuto srce, ako možemo tako reći? Moje srce tada otrgnuto i ja ne znam na koji način se održavam svih ovih godina. Pa doklen će biti to, Allah dragi zna. Samo molim Allaha dragoga da ne bude patnje puno. Eto, i živim za onaj dan kad se sastati s svojima najmilijima.